Čim kiša prestane, kišobran svima postaje teret. Isto tako završava i lojalnost. Dok god postoji korist, ljudi hrle k tebi, no kada oluja bjesni, kada im treba zaštita, kada se moraju na nekoga osloniti, tada se drže za tebe, daju ti osjećaj da si im oslonac, njihov siguran oslonac u oluji. Ali čim se nebo razvedri, sunce ponovo zasja i oluja prođe, kišobran se nemarno odbacuje. Odjednom više nisi važan, tvoja lojalnost nema nikakvu vrijednost. To je surova istina o lojalnosti. Neki su ljudi tu samo dok im odgovara, dok mogu nešto dobiti od tebe. Ali prava lojalnost se ne pokazuje u dobrim vremenima. Ona se vidi kada se kiša vrati, kada nastupe teška vremena. Zato ćeš tek tada saznati ko je zaista lojalan. Kada više nema šta da se uzme, kada si samo ti ostao bez ikakvih koristi za druge. I vjeruj mi, ako te neko napusti čim mu više nisi potreban, onda ti je bez njega bolje. Jer ne trebaš ljude koji ostaju samo dok traje sunčano vrijeme. Pravi će biti uz tebe, bez obzira na jačinu oluje.